Nimekuja kwa hii game kufanya nini bro? Nimekuja kwa hii game kuidominate. Sasa mtaani vikwai. Squeeze mtaani niko overrate. GQ nigga with the rap stage. Afrobeats paradise Luna represent. Iyo tuvuze football abantu benshi bumva Maradona na Pele, Cristiano ndetse na Lionel Messi. Iyo tuvuze hip hop mu Burundi abenshi bumva Big Fizzo, Fabilove ndetse na B-Face. Byoba vyiza mwongeye ko na GQ nigga. Every motherfucking rapper is claiming to be the king, but only the true king will wear the crown. Biradusaba kuri uyu munsi wa none kudakoresha amarangamutima, ahubwo tukavugisha ukuri bivanye n'ivyo twumva ndetse dukoresheje ubumenyi dusanzwe dufise. Abaraperi bakomeye cyane aha iwacu mu Burundi bose nyuma yo kumva iyi machine gun guy bose baremeye ati urarenze mutama. Banyita on the flow ndi kumwe na GQ nigga. Yo ndamwemera sana rapura neza kandi je nare nifuza kumubona no munsi duhuriye mu cafe. GQ nigga umenye no munsi yuko je wenda kwatiye muri rap ni wa wundi wita Boniface muri Uyu niwe muraperi wa mbere aho iwacu mu Burundi ashobora kurapa neza mu ndimi zose zikoreshwa aho iwacu mu Burundi, aho nshatse kuvuga Ikirundi, Igiswahili, Icongereza ndetse n'Igifaransa. Hey bro, who is able to sit on this table? I don't wanna sign in your motherfucking level. Better than tempo ndabakubita nempo ndahit the 3 points like a motherfucking level. Mu marushanwa yose kuririmba amaze kuba aho iwacu mu Burundi bwari bubaye ubwa mbere aho umuraperi ashobora kuba uwa mbere agatsinda abahibongoza. This is majorly influential person, explosive guy, the one that we were waiting for, game changer, GQ nigga with the rap state. Kano baraperi bari ndefani yisano nibafukamende bashize mu bihande rap umusore na Petri Swaz brain sim kwati ya rappers barose nka masupageti ariko kapdema cyane kuri internet baziko tekino si RCT simba sana getero tempo the hands mutade respect nani kamenya nka Juno ndigana babona intumo ndapenya rutsa bakibaza yuko no banafisa mapumo. Uyu musore yiti kivejuru, uyu musore yishimiwe n'abamaze kumwumva, uyu musore atagereranywa by'ukuri ni muntu ki, nibihe bintu dukwiye kumenya kuri we. Nawe nimba ufise amatsiko kuri uwo musore, aha niho wagomba kuburi. Amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze kugira ibihe byiza mwe mwese mwahisemo neza mukadukurikirana. Iyi ni Abdish Empire, niyo yama yabateguriye buri munsi 5 I'm called Abdish, the king of animation. Iyi ni animation time, mwahisemo neza, ikaze. Mbere yuko dutangwana na machine gun guy game changer, reka mbanze ndagusaba isore subscribe nimba utarayifyonda kugira ibiganiro byiza cyane nk'ibi nibisoze biragucika. Apompo pomps apombati apombadimenti ari umuji king of animation, the master, the monster, the tough there, the one and only. I'm a special weapon right Tizo. I don't care who is doing better than me, I'm doing better than I was last. I think it's me versus me. What I'm looking for is what there's a pick here on the drums and I go after them, so that when they win sense reality, you are the first one to notice. If you love him, I love you too. If you don't, I don't care. Never stop when I'm tired, I stop when I'm tired. So me want to become something big in town. Let's battle. GQ nigga with the rap state. Uyu musore ni nka Michael Scofield muri Prison Break, ni nka Professor muri La Casa de Papel. Uyu musore bundi amazina yiwe kuri bamwita Irankunda Jack. Uyu yavuze itariki 2 kwezi k'umunani mu mwaka w'2002 aza kuvukira mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza muri quartier ya Bwiza. Birumvikana turi mu gihugu cy'u Burundi. Uyu yahejeje amashuri yisumbuye mu mpera z'umwaka w'2023. Uyu Irankunda Jack rero yakuze akunda umuziki muri rusangi, na cyane akunda umuziki wa hip hop ndetse akunda no gutamba kandi.
urugendo rw'umuziki rero yaciye arutangura ari umudanse mu mwaka wa 2015 twinjira mu 2016. Uyu musore rero yakuze akunda kumviriza P muri Respectable Man 90 ndetse n'abandi baraperi bakomeye cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2022 mwihiganwa nanje ndaririmba 10e edition, uyu muhungu GQ Niga nawe nyine numwe mu biyandikishije muri iryo higanwa ryahuza abanyempano bavuye mu gihugu cyose. GQ Niga kubw'impano idasanzwe afise yararenganye mu bice byose mpaka ashika finali, ndetse ihiganwa aca araritahukana. Yagiye yemererwa indirimbo 5 akazokorerwamo video zigera kuri 3 muri izo ndirimbo nyene. Itariki 2 ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2024 niho uyu musore GQ Niga yagira gutya asohora indirimbo yiwe ya mbere yari mu mudiho wa hip hop yitwa Hejuru. Indirimbo yiwe ya kabiri yayise Murabaza. Hemba mutanze murabaza yeje wa musore wo muri mukaza. Iyi yari diss track imara iminota 10. Uyu rero GQ Niga with the rap state yaciye aca agahigo ku muraperi akizamuka akoze indirimbo imara umwanya munini. Aca aba uwa kabiri mu Burundi bwose akoze indirimbo imara umwanya munini. Havuye Bifes ku mwanya wa mbere ku ndirimbo yitwa Ikiri ku mutima imara iminota 10 ndetse n'amasegonda 41. Iyi ndirimbo ikaba imaze imyaka irenga 5 isohotse. Uyu muririmbyi rero nyuma yo gusohora indirimbo Murabaza ikamara iminota 10 ariko aradisinga baraperi bakomeye cyane ngaho iwacu mu Burundi. Bamwe mu baraperi bakomeye cyane baranse kwiyumanganya bavugisha kuri bamubwira ati urarenze mutama. Aho durahera kuri Big Fizzo aho yamutse intege amubwira ati urarenze cyane, ufise imyandikire myiza cyane, nukomeze uzogira kure cyane. Cyashobora kuvuga Bifes nawe nyine yaragize icyo avuga kuri uyu muraperi, avuga ati ni umuraperi mwiza, yandika neza, arapa neza, uyu ashobora kuzogeza umudeho wa hip hop ku rwego rukomeye cyane. Umuraperi Fabi Love the Cation Boy nawe nyine ntiyasigaye inyuma, yaramutse intege aramubwira ati urarenze mutama, ukomeze utera imbere, ukomeze urapa utyo uzogera kure cyane. GQ Niga with the rap state. Uyu musore amaze kumenyekana hirya iyo nino. Uyu baramuzi by'ukuri, umwumvise uwo ari we wese nta kimubuza kuvuga ko ari umuraperi akomeye cyane ngaho iwacu mu Burundi. Ndetse hari n'abatanguye kumuha ikibanza cya mbere mu baraperi barapa neza ndetse mu ndimi zose zikoreshwa aha iwacu mu Burundi. Uyu muraperi ashobora kurapa neza mu Gifaransa, ashobora kurapa neza mu rurimi rw'icyongereza, ashobora kurapa neza mu rurimi rw'ikirundi, ashobora kurapa neza mu rurimi rw'igiswahili ndetse akarapa bose bakemera. Ku muntu amaze kumviriza neza uyu muraperi GQ Niga biramugora cyane kumugereranya n'abandi baririmbyi bo ngaho iwacu mu Burundi. Ndanakwibutse kandi ko uyu muraperi GQ Niga ariwe muraperi wa mbere ngaho iwacu mu Burundi ashobora kurapa anyarutsa gusumba abandi. Kano baraperi barinze fitani yisano nibafukame ndabashize mu bihande. Rap umusore na Petri Swas brains imkwati ya rappers barose nka spaghetti ariko kapdema cyane kuri internet baziko tekino si arseti simasana getero time for the hands mutade na respect nani kamenya nka chuno ndigana babona intumo ndapenya rutsa bakibaza yuko no banafisa mapumo. Ndamutse mvuze ko uyu muraperi GQ Niga ariwe ariko aratuma muri iyi minsi umudiho wa hip hop wongera kuvugwa cyane hirya no hino, ndetse agatuma umudiho wa hip hop wongera kuba hejuru nk'uko wari usanzwe uhari kuva na kera, aho sinoba nibeshi. This guy is majorly influential person Rex Ndroy. Uyu muhungu wacu GQ Niga rero biradusaba ko tumushigikira kuko uyu ni umusore afise impano idasanzwe, impano idashobora kuba ifise abantu bose ngaho iwacu mu Burundi.
This is animation time nkuko bisanzwe. Jendi Abdish the king of animation. Ariko ibiri kudutandukana mbanza ndagusabe nanone nimba utaracana subscribe. Ndagusabe uyisonde kugira ngo ibiganiro nk'ibi nibizoze biragucika. Tubafitiye byinshi cyane nitwipfuza ko byo wacika. Wewe na subscribe. Ibindi ubiturekere. Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. Kuri munsi wa none muri animation time twari turi kumwe na GQ niga. Tazocikwa n'iyindi animation time izokurikira. Icyo twiyemeje twebwe ni ukukubwira ivyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Reka tuzadusubire mu kindi kiganiro kizokurikira. Ciao ciao.